Ni mu gihe Illuminati bajya bavuga ngo abantu bajya muri Illuminati. Ndashaka kubabwira uno mugabo ukuntu yinjiye muri Illuminati bikarangira bamugize umugore, bakamukorera surgery, bakamukuraho igitsina gabo bakamushyiraho igitsina gore kandi ari umugabo. Ni mu gihe uyu mugabo nta mabere afite ariko afite igitsina gore muri rusange. Turaje turambure inkuru mu buryo burambuye. Amahano akomeye cyane mu gihugu cy'u Rwanda tariki 15 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2025. Nzabandora Vedasta asimbutse cyangwa acitse Pandagare mu gihe yarajyanywe mu rukiko rukuru rwisumbuye agiye kuburanishwa ibyaha ashinzwa, harimo icyaha cyo guhoza ku nkeke, icyaha cyo kwiba n'icyaha cyo gukubita no gukomeretsa. Ni mu gihe asimbutse Pandagare arangije arirukanka, ubu ngubu akaba ari gukurikiranwa kugira ngo yongere atabwe muri yombi. Hoyongereyeho ikindi cyaha cyo kwirukankana agacikana amapingu muri rusange. Kora subscribe kugira ngo ino nkuru tuyirambure ku muyoboro wa Kidasamura Movie, muyirebe gatanu kuri kagenzi kako, ndetse no gukora subscribe nibwo uzajya ubona amakuru akomeye cyane muri rusange. Turongera kugaruka mu karere ka Nyarugenge, ubwo ahangaha hazwi nko impano cyangwa impamvu aya makuru ngiye kuyavuga nuko ababaje cyane, ndetse iyi manuka ibereye Kigali Parete mu masaha ya 2 z'umugoroba. Iyi manuka ni y'umunyonzi muri rusange. Ni umugabo wari ufite akagare ka siporo avuye mu kazi nk'uko bisanzwe. Ni mu gihe yamanukaga ahangaha kuri Kigali Parete, kuno umuhanda wa Kigali Parete, n'ugiye hamanukaga arangije kubita ivatiri yari muri imbere. Ni mu gihe ivatiri nayo ifunga feri, arangije arenga iyi vatiri yikubita mu muhanda wa kaburimbo. Ni mu gihe yari arimo avirirana mu muhanda, ariko nanze gukamera amaraso. Nago gukamera amaraso byemewe ku YouTube, ihita iguhana muri rusange. Nakabaye mberetse amaraso n'ukuntu ari kuvirirana nyuma yuko akoze impanuka agonze imodoka. Ni mu gihe igare ritagira sirasi, ariko hari ibyo bigize kwigaho, hari inama yigize kwigaho kugira ngo abanyonzi bazahabwe cyangwa bazigishwe amategeko y'umuhanda, amagare nayo agire ubwishingizi muri rusange. Ni mu gihe ibi bintu bitarakurikizwa cyangwa bitarashyirwa mu bikorwa, ariko ndashaka kubabwira ibi bintu byabaye kuno musore. Yari umusore w'imyaka ari mu kigero cy'imyaka 30 na 35. Ni mu gihe yaravuye guhahira umuryango muri rusange, nibwo rero yakoraga impanuka kwa kano kagare ke ka darayeri yari afite, agonga imodoka iri mu bwoko bwa taxi vatiri. Iyi modoka iri mu bwoko bayita Yaris Novo model muri rusange, za modoka zakira muri rusange. Ni mu gihe uno mushoferi yaje kwishyuza umurabo cyangwa yaje kwishyuza uno mugabo aryamye hasi. Ni mu gihe abaturage bakomeje bamushweshuza bavuga ati ahubwo jyana umuntu kwa muganga muhereze ubufasha bw'ibanze, nimba kugunze nta kintu. Igare buriya ugonzwe n'igare ngo uburiwe n'imbwa muri rusange, ahubwo wowe mufashe umugeze kwa muganga avurwe, ibindi bize nyuma umukurikirane yabaye muzima. Aya makuru rero tuba dufite ibimenyetso, amafoto n'amashusho muri rusange ari kuri Kidasamura TV Rwanda, muraza kuyabona mu buryo burambuye. Nongera kubibutsa gukora subscribe kuno muyoboro kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Yari Kidasamura Movie, urw'inkorogo tubakora rugakonkoma, akomeza bifuriza ibyiza, ikaze ndetse kwino miyoboro yacu ya Kidasamura TV. Turongera tugaruke ku mugabo witwa Kararisa. Umugabo witwa Kararisa, aya mazina bari y'abakobwa, ariko uyu mugabo bamwita Kararisa muri rusange. Yigize umutinganyi muri rusange. So bwa mbere mwumvise ngo itsinda ry'abatinganyi muri rusange. Ni mu gihe uyu muntu witwa Kararisa cyangwa umugabo witwa Kararisa ari mu itsinda ry'abatinganyi. Ni mu gihe Illuminati bajya bavuga ngo abantu bajya muri Illuminati. Ndashaka kubabwira uno mugabo ukuntu yinjiye muri Illuminati bikarangira bamugize umugore, bakamukorera surgery, bakamukuraho igitsina gabo bakamushyiraho igitsina gore kandi ari umugabo. Ni mu gihe uyu mugabo nta mabere afite ariko afite igitsina gore muri rusange. Turaje turambure inkuru mu buryo burambuye, ariko nkubwire ngo kora subscribe, yari urw'inkorogo tubakora rugakonkoma Kidasamura Movie. Kora subscribe.